Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 20 ku murongo wa 11 kugeza kwa 15. Reka dusenge Imana. Yesu Kristo, mwana w'Imana, ndagushimiye. Urera mwami Yesu, urisumba byose. Ndagushimiye ukuntu wongeye kuntereka hano hantu kugira ngo mwami Yesu Kristo uburire ubwoko bwawe unyuze muri nge. Mwami, ngenda igikoresho wishiriyeho kugira ngo ushiremo ibyo ushaka byose. Mana waremye ijuru n'isi, ndagushimiye. Ndasengeye buri muntu wese agiye kumviza ubutumwa bwiza Mana. Mana, wewe ubwawe urazi ko uri mureza umugeni, wewe ubwawe urazi ko uje kugira ngo utware umugeni wawe. Mana, ndakwinginze ugiye neza bano bantu bagiye kumviriza ubutumwa bwiza, maze uze ubahe iherezo ryiza, uze ubahe guhinduka Mana. Haleluya. Mana, bamenye ko uje vuba kandi uzanye ingero, uje guhemba no guhana kugira ngo bahinduke rwose. Urakoze Yesu. Bagire neza mwami Yesu. Abadafite umwuka wera, ubaha umwuka wera kugira ngo mwami Yesu Kristo babone umuyobozi abayobora. Urakoze Yesu, ndabisabye ko byumvishije ni mwiza y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Mbona intebe niniya yera, mbona niyibyagiyeko. Isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo. Aho byahora ntihaba hakiboneka. Ku murongo wa 12. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co. Urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiranye n'iby'umuntu wese yakoze. Rupfu na kuzimu bateregwa muri cya kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo ateregwa muri ico kiyaga caka umuriro. Amen. Mwene data, rino jambo ry'Imana ririseriye. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo byose bizaja mu rubanza. Iryo niryo jambo ndakuzaniye wewe urimo uranyumviriza. Byose bizaja mu rubanza. Niyo telefone yawe izitaba. Ayo message wandikamwo ateye isoni, ayo mafoto y'abambaye ubusa ugumureba, ayo pornography arimwo ugumureba, ubwo busambanyi uri murakwera muri telefone, ayo mafoto wambaye ubusa ufoto rukarungikira umuntu w'umugabo, ayo mafoto wambaye ubusa wifoto rukarungikira umuntu w'umugore cyangwa umukobwa. Reka ndakubwire ngo ibyo ngibyo ibyo bizakotsa, ibyo bizagutwika, ibyo bizakubabaza, ibyo n'umwanzi wawe. Reka ndakubwire ngo byose bizaja mu rubanza. Ndakubwiza ukuri, nta kintu na kimwe ufite cyo kuzireguza, nta kintu na kimwe ufite cyo kuzireguza. Mwene data, bicitwa uyu munsi wari ukwiye gukurugutura amatwi yawe, ukayakurugutura neza, ukumva icyo Imana iba iri mwirakubwira, ugahinduka kandi ugafata umwanzuro, ugahinduka rwose. Abapfuye, aboroshe n'abahambaye, abo bose bazazuka. Abapfuye bapfiriye mu byaha ntabwo bizabirangiye.
ibyo bapfuye bakoze biracabarindiriye. Ibyo ngibyo nibyo bigiye kuzababaza noneho. Reka ndakubwire mwene data, wewe ukiri muzima urimo urumva zino mesaje, wari ukwiye kuzifata nka nkama ugahinduka rwose. Ibyo uri murigira ukica amatwi yawe ukamenya ngo ntiyumva, reka ndakubwire, iyi ni mesaje ibiri kirakuburira wowe uri murandeba. Mesaje wirigura zumva misi yose, ariko ntushaka guhinduka. Amahanga yose azakuranira hamwe, abazungu, abirabura, abavuga indimi zitandukanye, abo bose azakuranira hamwe, bagende gucirirwa urubanza rukwiranye n'ibyanditswe mw'ibyo bitabo. Ni nayo mpamvu ndakubwira, ikintu cyose ukorera mu isi ntigitakara. Ijambo rigusohotsemo ntirishika hasi, ntiritakara. Ibyo ukora, ingendo zawe zose ntago zitakara. Imana ifite aho ibishira. Hari amavideo na audio Imana ifite, kandi ntago ufite kuziregura na hato. Ni nayo mpamvu buri muntu yarakwiye kumenya ko hazagera igihe urubanza rugacigwa maze agahinduka hakiri kare. Mwihane umuntu wese atazisanga mu gitabo cy'ubugingo, uwo nguwe azaterwa mu kiyaga caka umuriro. Ni nayo mpamvu imitima yanyu mwe mukwiye kuyifungura. Nimuyifungure, mwihane, mwakire ubutumwa bwiza maze muhinduke rwose. Mureke kuba utuzuyazi, kuko benshi muri utuzuyazi muriyorobeka, mwambaye urusato rw'intama, hanze mugaragara nk'intama ariko ndani muri amasegaryana, muri amabingira. Reka nakubwira ngo icyo cyose ukora, waba ugikorera mu kazi, waba ugikorera mu isoko, waba ugikorera mu cyumba wawe, waba ugikorera muri saro, hariho hose ugikora icyo ngicyo, ntago gikurokera hasi. Nutakihana kizagutwika, kizakugira nabi. Buri muntu niyihane, buri muntu nahinduke rwose. Umuntu wese adashaka guhinduka aragowe. Mwene data, ntago ari ugufyinata, n'ibingi bisugufyinata. Niba udashaka kwihana neza ngo wihane neza, uragowe, uzarira, nta muntu numwe azaguhoza. Muraburirwa kenshi ko ntimushaka kumva. Mujyango ni bya bindi kuva igihe bakabivugiye ko bitarashika. Reka ndakubwire, umwami Yesu aje gutwara umugeni, kandi murazi ko umuntu ari karagira iherezo rye. Buri muntu urabona ko abantu barimwe barapfa bishwe n'ibintu bitandukanye. Ibyo ngiye nta nubwo binakwigisha wowe iherezo ryawe nirihe, uzaba umeze ute. Iherezo ryawe uzaba umeze ute wewe uri muranyumviriza. Erega nta muntu azaguma hanga ku isi. Kweki mutabitekereza, nimutekereze ko muzava hanga mu isi, maze mwihane mutandukane n'ibyaha, mwihane muhinduke rwose, mwakire ubutumwa bwiza. Haleluya. Mureke kujarajara, kuko murago mufite ibibazo, guhanurwa buri munsi ariko mukanga kumva. Mwirirwa mu bapfumu mukaguma muvuga Imana, murasambana mukaguma muvuga Imana. Mufite ukurobanura ku butoni, mukaguma muvuga Imana. Byose mukabikora mukaguma mwiyorohereza. Ninde yakubwiye ko umunyabyagira amahoro? Nta mahoro y'umunyabyaha ariho, ntayo. Mureke kwihenda, nimwihane muhinduke rwose. Umwami Yesu araje. Bizaba bikomeye, bizaba ari ibintu bikomeye. Nta muntu afite kuziregura, kuko icyo uzawakoze cyose Imana izabikizi. Nta mufite wo kuzihisha, ntabwo uzihisha, kuko buri muntu azaba ari mwarajugumira. Kubera iki? Kubera ko banze kwihana.
nimwihane rero bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu arimo arashaka ko wawe uri murumviza buno butumwa ufata umwanzuro ugahinduka rwose, kugira ngo ntuze utabwe mu ico kiyaga caka iki umuriro. We uri murandeba ni uri kurabwirwa. Buri muntu rero nahinduke, hinduka uri murandeba, hinduka. Utwo tugeso ufite dute, utwo tugeso tubi ufite dute, nudute uhinduke rwose. Mutizo ngeso zanyu mbi muhinduke, mwihane, nimwihane. Mureke mbese kwibohera mu byaha. Ibyo byaha n'umwanzi wanyu, nimwihane. Umwami Yesu mwashaka ko buri muntu yihana, ari mwareze umugeni. Rero emera wihane, ni wihane wowe uri murandeba. Umwami Yesu nabahe kwihana neza.